Talafalawa nei fo e Lulu Samoa le lona 18 o Februari ai alo mai o le whaapoponga o tala lau le tio Polenisia. Ua whaamawai alo i ai nei le li ilo ia le sunga fuia vai lili i Ken Kyle, mai le ofisa o le loia sili, ai ua tausanga talu o na ngalue ai. Ilana tali mai ina o tātou silingi mafua anga, ona e ai fo isi la sanga o le olanga e ao na whaamalie. Ua whaamawai le lei lava e tu sai male ala o mea, fa umalo na lua vai aso mulimuli ma muta ai lana tautua e le aso lua sulfitu o le maasina nei. O le fionga fuia vai lili o komsina mua lava lea Samoa na au mai fafo. Fatu sa isi komsina o leo lava sa ngā lulue le matanga luenga matofiane ai e avea ma komsina o le office o leo Samoa. Peitai, ele ingatai i inale tautua lue lea tamali. Na aluto ea onga whaaloia mai a mawale top lawyer student o lona tausanga le USB ala fua. Maanga wa ai, lona ngalue ile ofisa o le lawyer sili talu mai anuali o lua o lua lima. Ina ua pasia mai New Zealand lona o ina whaaptoi tula fono New Zealand. Ma mawai lona nga wa ai ngalue o se barrister solicitor Samoa. A o tuli ai lona lua vai aso mulimuli wa lua lawyer sili ngalue ai. Mai le taimi o Helene Walbrook Lamp. Ma le fionga maunga Precious Chang, le o iei nei. Ma ia tala noa, i le tele o lona fo i loa, ua maua mai le ngā luenga oni lo ia ngā lulue malolosi. Peta i e ngā lue ai nei le sunga fuia vai lili le ofiso le lo ia sili. Aina ia wha mao nia lona toe talo sangai, i le tō fingo komsina o mta ngā luenga o leo. Ma e sa wha tala noa ia i le masina o te sema. E o mai nei, e le i maua lava se taunu unga. Ma o le isi le komsina ua wha mawina, le mauoso fa inga o tonga la au marijuana sa fa atino i lalo lana taita inga. Mai le fa malo siol tu la fono, i le molia o tangata soli tu la fono, ma se e atu e pui le tu la fono e ala le aveai maloia. E manatu le li iloia Mr. Kyle le o ngatai i lona fina ue tautua mo tangata lautele ai meise ai o Samoa. E ui uwhaatanga mai le te tala i o le maketi funga lei, i le ao a toa mo le pō. Lua sulfai tu la amata tu le stofiol vai sonei. Peita i o lo fa awau lava, ona tapu, i tu la fono fa awau mo le pui ngau le soifua manuia, ma le saonga le mua tangata fai fatu angam businessi o lo olisi na le maketi. Mai le tu lau le fa la poptonga o tawim fa la fafo se u fa iloa mai ai. E amata tu le stofis flui vo Februari on te tala le maketi funga lei, i le lua sulfai tu la mo fa taunga. O le aungai na ia maua pea awa noa mo wha taunga malangolango i business tau tamau ainga. Ai o le tautua i mana onga tangata lau tele. O tu la fono wha awau, o le tau sisia o le tu mama. Le se awa malo si wha sa le ula ta pae so sa vaenga o le maketi. Wha sa ta maiti mo le pui o le soifua malo loina. Wha sa fo i o na mamoe ai tangata. Pei tai o tātou mai ta wina. Ua wha atanga ai nei o na tatala i le lusul wha i tu la le maketi funga le i le taimi o le tau o timunga. Ai o lo mori mawina e se vaenga o le ofai poloka e le ngata ina tutulu ifo se vaenga o le ato o le fale. Ai asavili le taimi e timu ai e pisi masusu ai le ofai o loa. Ma tafe ane le vai i tutonu e peo na mori mawina e fai o loa o lo opito mai fafo. O le maketi funga leia na o le se fulu tala ai le aso le totongi o le poloka. E iai lava le ofai poloka o lo mori mau. E iai aso e le lei. Ai mai se taimi o le toe fo i o tangata tāwhawhau mai i Samoa. E whai wha tau ngā tanga chips o talo mo whai, o talo mata malu au mō sua vai, o mea tau lima malava mō whaoso. Ai iai lava fo i le aso, e o lava i le whale le eise tau o le polokai maua. Ai o le tatala ai le stofia so sfuluiva, mō le ao atoa mo le pō le maketi funga lei, o le manatu o le whala poptonga o taui mō whalavlava whafo sei. O le wha moe mo le maua pēo a wanoa mō wha taunga, ai o le lango i ngā luenga tau tamau ainga, ai o mana onga o tangata lau tele. E na o le anganga lava le whaafatai malvi inga o amatai le neiva ia so ina o wha mautu ai, le tai tasi tesi malvalu miliona ta la i tu malo. O tupe e tauan wha o ngā a o le i o atu i leisi tala o le tupe o lo loma ia iunilu o luono, o fola le malo e sita ia i wha manuianga o le porkalamea ti na e, ai tu malo mai le tasil miliona i le 2 miliona i le tausanga mo le 5 tausanga o le nofo inga sfulvalu. Peita i o le saini ngā lima o le vai aso nei,
Le ua mautino ai le tufa atu i le atu nuu i le masina foa mati o le taitasi te sima le 8 miliona. Ina ua toe tau fia ai mo sina taimi taru le pui ngol file mu. Matua ia ai le taimi o lea se le ni wha matuu. A o loma le whainga palo tala i titi e tu malo e lua. A sa whatatasi ma vaisinga no lua. Ma whamana tutua e le fiongal pale mia la au le mali e tua plata i vau le ua te plata i vau Forsi Schmidt. Suyo i tu malo. E tau tuana le whaonga ino se leni mol manuia o tangata uma. O le ploketi e fau lo tātou tunu e peo na tau pepe e mai ai i le lua o lua tasi ma moli mawina ai. Le ese o taimi o ploketi e tu malo o peitai. O le isi lea sao le saini whaatasi ai. O se leni e tu malo o lea amata whaatasi ai fo i ploketi. O le tasi te simal 8 miliona. Lea ua avatu ai ma le whaatananga e tufa tupe i tangata. Ta i se lau 5 sfuta la o se sosoani mo le taimi pisi, ma mea tele e whaia a inga i tāpenanga wa o ngā whanau. Wanga wa ai le pepe i le tangata sili ona matua o se a inga. Wangana ai tu malo e tolu o lo totoe, e le o mawhai o na saini a lātou ta i tasi 10 miliona talu e te taulawa, o na usi ta ia la le malo e a fiai si umu, whaasale le anga lua mano a maatasi. O whaasale le anga ufa amao ni a mail so ala upule o lātou mta upu, sao oi lava yo o onga o whaasalanga whaaleanga nuu. O le matai na toto tele le malo mal pale mia ona o ai inga o 5 taita i ail ploketi. Pei foi, ona iaisi umu mano a maa i ala tau tāpena penanga. Ua to e tali mal manuia i New Zealand le fiongol ake e pikopo kāba pinta. Ile mai ai o lana misiona ilo tātu tunu ulfa ingol vai aso. O le ake e pikopo pinta, o le sui o le aipa i Roma le Holy See, ua to fia mai mol Pasifika e au fia i Samoa. Nā fuaile a se singa matau au atu ona tusi to finga. I le fionga i le au mamalu le malo o tu tasi o Samoa. A fionga tuim le li whano, va le to aso alau vile lua. Mai le tu lau le malo o ta waile vano fule le o Samoa ma le Holy See. Talu mai le se fulu o Iuni tasi vaiva wha. Masauno ai le fionga i le ake epikopo o le waftau sia i o malo e lua. E le ngata le talitununga ai o tangata soifua ma le file mu wha awau. Ai maise o le sao o le kalesia katoliko i soifua o talavou. O la naamana i o tangata maatitiva. O le whaola o laina o le tala le leimalo na sao i a Samoa. I le tali foitau na whaamnato tui foi, i le malelenga le fionga e tui mleli whano. Le mausali o le whetausia inga lea i le vau malo e lua. Talu ona tau nuu mai misionale. I le afe valu se lau whalima. Mafsosoani ia o onga. A o le malanga mai ai le tupu sa pope Paulo Leono. I le afeiva se lau fitu se fulu. Whapena foi o na asia tu ta o Samoa le Vatikana. Masanga wha mausali ai lava le vana no foi o Samoa mo le Holy See. A o iai le sui o le Holy See Samoa i le whai ungol vai aso. Sa a wai le sauninga. I le malu i muli vai i le aso sa. Mai sa ia asia nisi o au lotu i upolu. Ma whaafea ngainga. Ai tawalunga ila nasi singa ile feilo inga ma le fionga le pale mia o Samoa. La uli al mali e toa plata i vau le ua tea plata i vau Forsi Schmidt. Tala nao nei tu lama ila uli tio polenisia manuia taul mangol nea solulu.